Voinia India Independence Day voi som sai le pathum na mang tura mi pui local khom zong zong te Khawzawl district India Independence Day Celebration Committee Independence Day chibai kan bu ka chu voini lim ta ka mang turin du sakna sangber kan lan chewani kan VIP alo thing dona khongai mi pui te kha ilo ring angule sina kan puanang khan kan ding ngar ngar national anthem sakzo ma chu thublok tu ani tuna hian kan VIP alo kalme ani a khongai mi puite kan thut muna lo ding angule kan zabai我去我房车呢。स्वतंत्रता दिवस परेड पर 19 कंटिजेंट आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान mi pui te i chuak ule
mau itu. Ten Emmanuel Van Lauti damat class 11 ane. And the next contingent marching to saluting base is Government High School Khawzawl, and they are commanded by Viming Tansangi of class 10. Tuna saluting base ron pan mek tu te he Government Khawzawl High School an ni a. An commander hi Viming Tansangi class 10 Sirlai ane. And the next contingent marching to the saluting base are Model High School Khawzawl, and their commander is Ler Shuai Kluanga of class 10. Tuna saluting base ron pan le mek tu te hi Model High School 10 ni a. An commander hi Ler Shuai Kluanga class 10 Sirlai ane. And the next contingent approaching the saluting dais is PS Khawzawl High School, and they are commanded by Senior Tanzava of class 9. Tuna saluting base ron pan le mek tu te hi PS Khawzawl High School 10 ni a. An commander hi Senior Tanzava class 9 Sirlai ane. And the next contingent is PES Khawzawl High School, and they are commanded by Arlan Matswana of class 10. Tuna saluting base ron pan le mek tu te hi PS Khawzawl High School section 10 ni a. An leader hi Arlan Matswana class 10 Sirlai ane. And the next contingent marching to the saluting base is St. Joseph High School, and they are commanded by Lal Ompuya of class 9. Tuna kan khirle mek saluting base ron pan mek tu te hi St. Joseph High School an ni a. An leader hi Lalompuya class 9 Sirlai ane. Praise Foundations High School are about to salute the Indian national tricolor, and they are commanded by Sila Sangpuya of class 9. Tuna kan khirle mek saluting base ron pan mek tu te hi St. Joseph High School an ni a. An leader hi Lalompuya class 9 ane. And the next contingent marching to the saluting base is Government Middle School, and they are commanded by Ramdin Moya of class 8. Tuna saluting base ron pan le mek tu te hi Government Middle School an ni a. An leader hi Ramdin Moya class 8 Sirlai ane. And the next contingent approaching the saluting base is Government Little Floor School, and they are commanded by Valan Luna of class 8. Tuna saluting base ron pan le mek tu kan khir mek hi Government Little Flower School 10 ni a. An leader hi Vanlal Luna class 8 Sirlai ane. The Government Middle School are about to salute the international tricolor, and they are commanded by Samuel Laldin Puyong of class 8. Tuna kan mu mek saluting base ron pan tu te hi Government Modern Middle School an ni a. An leader hi Samuel Laldin Puya class 8 Sirlai ane. And the following contingent approaching the saluting base is St. Joseph Middle School, and the commander is Lawmna of class
7. Tuna saluting best Rampan le mek tu te he Saint Joseph Middle School anni a Commander Hela Khawzawl class 7 zirlai ane. And the following contingent marching to the saluting base is PS Khawzawl Middle Section, and they are commanded by Bilal Mingmoy of class 8. Tuna saluting best Rampan le tu te he PS Khawzawl Middle School section 10 ni a Commander he Bilal Mingmoy class 8 zirlai ane. And the next contingent marching to the saluting base is PES Vengthar Middle Section, and they are commanded by Silal Malsomatong 2 of class 8. Tuna saluting base Rampan le mek tu te he PES Vengthar Middle Section 10 ni a Commander Hela Malsomatong 2 class 8 zirlai ane. Mipuin wartakin utbengin lo omzelila. And the following contingent marching to the saluting base is Grace Foundation Middle School, and they are commanded by Larindung Aralte of class 5. Tuna kan khirmek saluting base Rampan le mek tu te hi Grace Foundation Middle School section 10 ni a an Commander Larindung Aralte class 5 zirlai ane. And the next contingent marching to the saluting base is New Comprehensive Middle School, and the commander is Arlan Moya of class 8. Tuna kan khirmek saluting base Rampan le tu te hi New Comprehensive Middle School ani a an Commander hi Arlan Moya class 8 zirlai ani. And finally, piping along with their melodious music are the second IR pipe band, and they are commanded by Havildar F. Zodola. Voinia lamoy taka ipuite mino noi tu opera kan khirmek saluting base Rampan le tu te hi second IR battalion pipe band ani a an Commander hi Havildar F. Zodola ani. Okang sungkha parade kan tirho thai de chung an nia. And we really appreciate the wonderful parade displayed by each and every contingent. Contingent zong zong te inin pek na le hilaya mu nam tak maya parade minon hirtira pangyan in zavai chunga lom thu kan soi mot malani mi puite na zavai in kutin pen saklete ang. Swatendra Diwas Parade! Bajo! Sas! Swatendra Diwas Parade! Bagal! Sas! Swatendra Diwas Parade! Next Kriwan Kali! Tainabaya! War! Some they say! Wala tun huno hian India Independence Day Khawzawl Avoi som sarile pathumna Lawmna thirme ka India hian khol lian tan pulal sam liana Home Minister man ni in Khawzawl ina district thar kan nei nuwa Independence Day avoi khatna ania atran po tran ma hei
มีคุยแต่เครียดเถียมนะการหันเงนะปาเรตแต่พอหมูมาลินกันก็วาร์หมูมาลมันละวะเป็นเอาขัดเถียมโดนเนี้ย 112 pakat pani dai lemo 112 India mobile apps mga report emoin emergency kan tote kan report in kunai tuten ma anron la zungzung thei to do na reilo te a hei Mizoram pum ta na man thein website ani thuai don ani ten hun tam taka kan building le man ron nei sa te thuam thain kan hun te chei that ani in district headquarters Khawzawl kon na ma te po police in benvel na tur ngai to zel alani do na department lama kan ho tu te ne rom han na kan la siam chho zel do na ni mani lok July ni som pakwa sang mi le som pakwa khan central jail aizola me chepol bi women jail sakzoni in lo thei tura hon ani to a ten central jail aizole district sang jail te din hun po en chian ni in malak dan tu ruam han na siam chok chan ani niti ayokin fisel na lama mason na te na kumin jun tha ron ti chua Mizoram chu India rama state te zinga pakhat na ni in India ram pum huapin panina kan nia alomom le ni en ni kum khan Mizoram chu open defecation free kolaya ek mai lok aniang chu tianga chuan puan ania ODA Papuan State som pathumna kan ni nge a tuna hian India rama state fiber ni turin malak me kani Khawzawl district thar huam chunga hian masalam dei to tangin SDO civil kai suina in Swachh Bharat mission urban hi plotting takin kalpuyania Mizoram puma ko fiber ni na how to le India ram pum polang pa biate kan nei ba ka Khawzawl ko hian state puma pangana kan hau pa hiala alomom le ani district file en ton tla ni dura kong thui taksial to sahi kan sun zong zel athang mitinin tui thiang him in tur le kan mo zan han tu te kan nei te in thiang na thiang him kan nei te hi krisel na ta na poi mo le a tui thiang him nei na tu chuan PHE department le khotlang suai tu ten na sata ka mala in lotin na kan mu chho zela 10% gross budgetary support loe siam Greater Khawzawl water supply scheme le biate water supply scheme te chu zo fel thuai beisei ania NRD WP noe tang siam walte water supply scheme le lang pui water supply scheme te po zo fel trade ani to ni zirna hiram le nam chang kan na atana poi mo lian tak pakhat ania central lama officer lian nei bel zel kan mo zel fiin kan sarkar chuan UPSC le SSC a thalai tamzo antlin theinan coaching program abuat saya chuba ka thalai te thiam na tuai fiama mani ke dinga eizong thei tura cher chuahi kan ngai poi mo le ani hemitan hian Mizoram State Skill Policy for Development and Entrepreneurship duanin kut na thoka ezong tetan Employee State Insurance Society din ania sang hi som parit som pakwa chungin kut na thok tu sang khat sanhi som hi pariat ten Labor Welfare Scheme hoya ham thatna andong ani ten Khawzawl College po ki changthun zel nin complex pungba ka exam hall te library building te smart classroom te principal quarters te le building te po sakbel me kani Power and Electricity Department malang na noya megawatt somni pachuak thei tura duan vankal solar park kumthara zo felman reisei ania PSDF scheme noya Khawzawl 132 kV substation
siam chat na tho mek ania IPDS ki matangin modernization of power supply na thokin ko haya ko zoni toa biatea gultran le mek ania NEDP ki matangin Khawzawl tanga Khawzawl thir ban hui te thak ni in rabung le sortuya te po LP extension Khawzawl ani toa buk pui Khawzawl via East Lungdar 132 kV line po siam that mek ni in he na hi Khawzawl ni huna chuan Khawzawl le Champhai district 10 kong pani 132 kV substation zuang pui tang le 132 kV substation buk pui tang in mumak zokin kol petha kan huthei to don ani inkal pona thane turin sarkar chuan PWD mangin nasatakin tran ala PWD Khawzawl division hnuai hian state priority project atangin lang pui lungwa kong lai ania mun thuma thana mun khatvel zo to ani in PMCS YSP matangin kong pathum Khawzawl nei don ngai zol tual pui Khawzawl ngai zol chalrang vang tlang ko hai lung tan ko hai tlang pui Khawzawl van kal Khawzawl hun cheng le rabung le ai duzol te lai chat mek ani bok kurel siat na wangin har san na lian tak tak te kan tokin van doi khak takin mun na chan te nom thina chen na in le bung ro chia tang tak om bok thin heng huna hian Disaster Management and Rehabilitation Department chuan san chuan na le thom dol na atok thina he hian mi hringim kan to the chiat na chi sang sang laka kan him theinan le kan ti tur kan fiat theinan mok drill te buat sain training sang te abuat sai bok thin ani korel chiat na kan to chung changa hian mi zo mi puite api takin YMA tene sarkar kan ho kho thina oi ni hi rem chang hangin chung ni kwa sarkar chan puya chian na tuar tu te chan pui chin tu te chunga lom tu asriani SDO Khawzawl hnuaia National Food Security Mission Scheme mangin lok zo ka bu kan that thei dan tu zongin SIR line transplanting le direct seeded te ka pui me kania custom hire system hnuaia mun ruka tractor trailer le harvester subsidy sim ania rainfed area development hnuaia lung bazau sial ho ka hnala ani bok in PMSKY scheme atangin lo nei tu te tan hun sang sanga tuilak na le da kong na siam ania fostering climate resilient upland farming system focus noya sarkul staff pathum le VLW som le pakua lakhar annibo KVK Khawzawl noya tomato te chana te serthum sothing le thai dang te fisele tamzo khardan tu zir chian na kalpui ania sai ar le vahmim te po eizon na tan man thei tura zir chian ni in engemaw zat chu chem chuato ani in KVK hian organic farming a na sataka hmalain mi pui zir tin na baka vermi compost man ruale changpat te po asem chuak thin ani Khawzawl Horticulture Division hnuaia water tank somruk le pathum siam niin somnga siam le turin roman mek ani nabat hnuaia warehouse infrastructure fund mangin Khawzawl a hian rural go down cheng noi khatman ani bo Mizoram puma dragon fruit chin hi nasataka kalpui mek ani ya India ram hundanga te khat lesin nikum Sanghi le som pakua chungin metric ton somnga tarchu kumin sanghi le som pakua chungin metric ton somnga tarchu beise ani Khawzawl kon kul le khohaya te po bultan niin chung kwa som le pangain an ching re me kani en mandarin orange hi sanghi som pre som pakua chung khan hectare sathum somnga zawa malak niin metric ton
sanga zathum som kwa pakwa le point pasari thar chuania sang ni le som pasari som pariat chunga thar chuain metric ton zakwa som kwa pasari point pasari in atamani aching tu te sunglaw lupo avain cheng nuai sang khat le zanga som thum paru velani Khawzawl division noya ser thum huan en kol tur mi som li nena kan puina pek ani to aku upa tui tharna po mi som nena pek ani bo Mizoram sikle sa hi sil pangang le anmani chom tu thai Mulberry eri mugale ok kasar te thak na ramania tuna hian Mizorama ko zani le pakwa ram akan sari son wa food plantation kalpui mek nin achin tu mi sanga zaruk samngale pakhat anom mekani sericulture promotion officer Khawzawl noya chung ko zathum ngai sit pang hian koi meka tun nai kum khat chung hian Mulberry ko kesi sang sari le zat chuang le muga ko kesi sing khat sang rup zakwa som ni pakhat le eri ko kesi som panga chuang zet te thar chua ani District Office Land Resource Soil and Water Conservation Department malak na in kum kalme ka hian leilung ven himnan check dam pakhat bench terrace hectare som pathum point padet pali contour trench hectare som ni esiam anito bokani thoktu te chinsia danin Khawzawl chisia hian nikum fly atang khan damlo mi sangriat le som pani OPD ni den tira emergency case sanghi le jaruk som ko omin damlo sangkhat le som panga me amko tun them hian ABPMJAY scheme atangin damlo za le somngale pani athona en koloni to boka CHC thok tu te an fak omin voinang huna te hian an na thoro pui takhi kan ngai luni ti ka soilang du ani tuna hian chief minister zong tak Mizoram thanga kai ruai sarkar hian tuna kan man me healthcare scheme aya changtung Mizoram healthcare scheme aduang chuak me ka relo te a man mai thei beisei ani then rural development department malak na po hi aro pui le mai MGNREGS nuaya sarkar kum kalme ka hian ni somthum pakua in hlo toin cheng nuai zaruk le somriat le pathum sen tonia Mizoram State Rural Livelihood Mission nuaya hian khosom ni le pani tuamin self help group jani somko pathum din ani towa CM Rural Housing Scheme nuaya mi somko pani tene na thom that na tu thom that na tu cheng singa theu pek an ni to bok CM Rural Homestay Scheme mangin chongtlai khoai le biate te khuan zilte an mani dongan then the na tur mi malrama in sak ani kan thala in fiam mi te mason zelnan kong sang in malak ania Mizoram Sports Policy duang turin ruam manna saktaka kalpui ani National Games le Khelo Youth Games kalpung zulzuin Mizoram State Games nei tum ani bok Mizo in fiam mi ten India ramle khovel khuapin riat an hlo zela chung zinga soilan phuve tak te chu tlangwal chuan om ri choi chak Jeremy Larin nunga sanghi le som pariat Summer Youth Olympic Games Buenos Aires Argentina neya weightlifting gold medal latu ania Summer Youth Olympic Games India ramtana gold medal lama saber record siam tu le
hockey khel thiam mi zo nuna lalrem siami sanghi som parade summer youth olympic games a india ramtana silver medal thlo chuak le asian games indonesia nia silver medal vo chuaka mizo zinga asian games silver medal mo dong masaberte anni ba ka hian in fiam na sang national level a hiat lo mizo nula le tlangwal te anom meka chung zinga chuan Khawzawl district atang po hian then khat an ming te han tar langila Robert lalthamuana Khawzawl le ar laldan moy sial ho football a india rama an lang pha ka ten richoya lalchan himi Khawzawl national champion commonwealth games a india ai hotel pate ten taekwondo ev rempui world level apo local nual to ten national level a Lawmna enge mozat lo dong to te anni hi kan chuangin voini hian kan lompui tak zet ani ten kan thalai te tan voini hian thil lomom tak pakhat han puan kadua helai mun voinia India Independence Day champa kan lomna mual vom fil nge mai hi UDNPA sumle pai mangin bial tu malak nain reilo te a hian artificial grass phatur alonita a chumiatan chuan sarkarin cheng vai bel che sari asang son toni chu ataka ti lo tling thuai turin le amun le ma te ron bel chiang turin voinia po hian UDNPA changin kan executive engineer pu malsoma po alo tel nge nakum parade le huna chuan kan police te kan zirlai te kan police kan parade contingent te inke berto lo turin beisaina kanei sang le ani voina pareta tel zong parade contingent te chunga lom thu ka soya intel lo chuan he hun hi akim lo ani mizoram hi mason na kong zo turin in puacha me ka kan district point bul atan tharve don ania zirna ko ngate ral mon na ko ngate khotlang nun nuam tak din na ko ngate final official na ko ngate entran tla ka kan siam theinan khopuya kasom cheuni district lumber ni maila model district ni turin theina kan neya kan district chunga khotin hi fel file in rail bol na nei thatak kan ni sawangin beisaina kan nei sa le ani district hartan hian department ti changklun ngai le da bel ngai tam tak alomani ti chu kan hrewa Khawzawl mi puite hian kan district in ma son theina tan theito chua changrualin mason na tho konga sarkar thop chungin chan ila thar sok sawang u ato bera chuan voina zale na kan nei theina na nun na hlan tu kan mi huai sente serengila kan ramtan kan theito mani mazon thewa ichua thewang u in kut suin lungrual takin malam ipan zelang u kalome o kung ayin kan VIP kan Lawmna min semsak nga sila kan ngena ni kasu naman siya. Komandan! Sinam kali! Jaga! Lew! Moro, so ano to doon? So naman. oh tunay yan parade result kan puang doon na ni
Eh, lai đâu. Tập thành cái tụi đi rồi. Red, face, drum. Oh, result na school contingent result kan puan main kan participation prize tela turin ama sabira hian o kan parade commander Inspector H Lan Matswana. Oh, result kan puang ang pakhat na result hay kan puang al may nga pakhat na chu St. Joseph High School te anni St. Joseph High School hi sang ka zakwa som kwa pa ne din na niya school no pang hi zathum som thum anni me ka zitir tu som pakwa thoklai no ma I Independence Day parade lo ma hi sang ni som paria ta khan pathum na an lo la to nge ni pani na Grace Foundation High School anni hi kum sang ni pali adin ni in school no pang hi zirlais zani somga ne ya zirtir tu som pathum anoma sang ni som paruka khan Independence Day parade lo man pakhat na lo la to bukani pathum na PES Vengthar High School anni sang ni pakhata khan din an niya zirtir tu som pare to min zirlai zaruk somga pali an niya loman hi sang ni som pathum som pali le som panga ate an lo dong to bukani le participation prize kan simanga pakana chuan Khawzawl Higher Secondary School Government Khawzawl High School Model High School PES Khawzawl High School Government Middle School Government Little Flower School Khwate nom lawa kan tite uzung mayanga St. Joseph Middle School PES Middle School Khawzawl PES Vengthar Middle School Grace Foundation School Grace Foundation Middle School New Comprehensive Middle School Second IR Band Party Second IR Armed Contingent Sir. Ahu Lawmna nan keng kho mani. Ex-serviceman Khawzawl
Government Khawzawl High School NCC. When I have special prize, siamania parade contingent, parade zinga upapir, pu daming tanga kum somriat panga ilosoma, kum somriat pasare ani. Mi puite khan kut beng ni lo lom te ang kum somriat pasari la paret hei cho lo mo me mai pension ton nuwa Independence Day voi som sarile pathumna lam theya ilom he du sakna kan lan che a dam reng tur poin kan bei sei che ani udar ming thanga kan lom pui tak se ta che Lawmna te kan sem zo hian pu PC la ram siama chongtlai lado mi puite lado manga moi takami noi turin loin bo sai sela pare te hi anan dismi sanga chumi zo chuan ni loin bo sai don nia ain sia tir lo ani Commanders, piche, more. Samne se, day, chal. Ai mi tốt rồi. Nó, ai mi tốt rồi. Salame, sas. Pusamane zol kwa sang par ikai tire len zonge rathaulo zol kwa par pang ravul tir ulo tangine rangai ulo zol kwa kalai ni aswake Zol kapuye kan Lawmna ngaye
kalai ni aswake zol khopuye kan Lawmna ngaye Lawmna ron sama kha kan shilfia ange kan tin lunga lom be malei chung van noya hian puchaman khuzul ko pui din hun sang taka min lang kai hi mi zong zong loading chhuakula khuzul ko pui pangpar anga tivul turin zol ko pui mason ani alo chhuak ta zol ko pui kan lom ani ti ani ro pui hle mai oli tuna chuan Pavilion ma hian cultural show nei turin kan show me headquarters te sai turin lawin ruam man sela tuna kan thirme khi chungtlai salam cultural club te an ni a hoinia India Independence Day voisom sarile pathumna Khawzawl district headquarters sa kan manna lamoi tak minon entir hi kan lom em ani in chunga lom thu kan soi mol ani MZT Khawzawl headquarters te hemi zo velea lo tingal thei phat turin in music te kha lo ro man ula thange te tanga kan thir kha zialung chero ani a tuna hian cheilam an thir le do na ni
Khonge Dharmani Zain Ramsung Laya Kan Chuange Kan Chenna Uruk Thiang Le Zumti Fi Male Namdi In Chema Yan Titema Chungtlai Shalom Culture Club te Invathiam Telulem Khua Pheju Thase Khai Khan Tina Sathei Turania Inchunga Kanlom Tak ZZ Ani MZE Lamte Kha Anin PMO Hei Vainian MZE Khawzawl Headquarters te he Live Musica Zai Tura in Ruang Manania Amaro Chu Hei Kan Khua Ten Azir Lova Kan amplifier te ruaten alona na amplifier pakhati on ngamani ta lo wangin live music kan du thuang takin anti theidom lova riat thiam annai ni ti kha anan puang ani
tuna MZE Khawzawl headquarters te zaimoi takamin oi turin kan shome Hello. Ole tun huna hian hlan hi kan ronin ruwa mana an hlan hi na tur hi wanglai nun ti hla kan han sale dona he hla hi Khawzawl district alo pian theina ta na sul sutu mi poimo tak tak le kum upa tak tak te voinia mual lo liam ta te kan hriat reng na tan he hla hi kan ron hlan don ani wanglai nun ti hla kan ron sale done Nắm lỗi tổ luôn đấy.
Motor thana khian bike chabi charania chabi ti bo chuan
martar than bula police duty te nena khian lam thei ani Voina som pania hian som big detan this rest house VIP at home night tour ani kha seleila thange tin kan khwalian hi tuna hian puthang relian ate in lama interview hong turin kaldon ani chơi khăm lắm ạ là caldo nè nè cắn khuôn liền ulal cham liền à cắn mini sờ gióm tạc chung ạ lom thứ cắn xoay một mốt anh nè với nia India Independence Day với som sari pathum na mang tura local khom zong song te in chung ạ lom thứ cắn xoay Vikani.
kan lo me